Ćao i dobrodošli u novu epizodu Beosveta. Ovoga puta neću se toliko kretati, jer sam već dospeo ovde do Muzeja afričke umetnosti na Senjaku, kako bih pogledao jedan od delova oktobarskog salona, koji će biti tema ove epizode. Ovaj kontent da će i ova epizoda biti relativno kraća, jer mi je baterija na izmaku, a nekako čini mi se da neću imati bolji studio od ovoga. Ovo je zaista jedna prelepa bašta. Sama zgrada je isto fantastična. Prvo napravljena 70-ih, kako je bila studio za Moša Pijade i onda kasnije neki drugi umetniki, i onda dograđena ovom prelepom kupolom koju možete da vidite. Možda ne pretredno sretno, 89. Tako da jedna od dobrih stvari vezano za oktobarski salon ove godine što možete da uđete u ovu kupolu. Zaista je super, ali nažalost nije završena. Jedna prijateljica mi je rekla, zapravo Anđa Savić, moja dobra drugarica, mi je rekla kako je unutra bio sniman neki spot, nažalost ne sjećam se tačno koji. Anđa mi isto rekla da ne pljujem oktobarski salon, tako da ćemo vidjeti, Anđu, da li sam uslušio tvoje želje. Jesam, naravno, nikada ništa ne pljujem, ja samo dajem objektivnu i dobru analizu. Pljuvanje je besmisleno. Treba pohvaliti ono što je dobro, ali isto tako isteći ono što je loše. Nažalost, ne možemo svi da tapšemo našoj umetničkoj sceni kao male foke, da prihvatamo razne stare trikove kojima se služe. Ali da, definitivno savjetujem da poslušate, ako vas interesuje oktobarski salon, moj odnos prema istom, moj snimak i moja kritika oktobarskog salona pre 2 godine, koja je zaista bila, da kažem, oštra. Nije to bio najbolji period moga života, tako da kontam da verovatno i to nije pomoglo, ali oktobarski salon prošle godine, to jest prošloga puta, pre 2 godine, 59. edicija, je nažalost radila najgore stvari, po mom mišljenju, za umetnost, to jest bavila se isključivo nekim praznim pričama i agitovanjem za umetnost i umetnika i našu intelektualnu scenu. To isto bio jedan užasan rad sa zaposlenima IFDT-a, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, gde oni hodaju i čitaju svoje radove, koji zaista se nadam da neće biti deo kolekcije bilo čega. I da krenemo od lošega, da, nažalost, 2 od 3 koncepta oktobarskog salona, to je ove 60. edicije, zaista pate od problema prethodnog oktobarskog salona. Možete tu da vidite onako prilično banalne poruke vezane za status umetnika u društvu, odnosno žaljenje zato što nije bolji i veći, dok se naravno umetnicima daju, publici umetnici daju iščešena vrata, neke prilično nedovršene koncepte i vrlo neestetska dela. Što naravno, razumemo, već skoro 100 godina nije poenta umetnosti da bude dekorativna, ali očigledno nije njena poenta ni da bude nešto pretjerano edukativno, zašto se non stop reciklira jedno te isto, dajte pare, ne treba da radimo. Čak i jedan od radova u Muzeju afričke umetnosti bukvalno kaže da nerad oslobađa i da je dobro, što je naravno prilično simpatična stvar. Isto nisam veliki pobornik rada, pogotovo ne onoga što se sada smatra radom, ali nažalost taj rad ne shvata sobstvenu kontradikciju, napravili ste rad da biste pričali o neradu, očigledno neko to mora da radi. Naravno, tu se sve svi se žale na kapitalizam, jer kapitalizam je naravno sada reč koja suštinski je nešto što ljudi koriste, mi rekli da im je žao zato što žive u stvarnom svetu u kome nažalost zaista morate da radite, čak i kao umetnik, i da nešto tu prodajete, čak i kao umetnik.
da biste izrađivali bilo šta. Verujte mi, kao neko ko se bavi srodnom disciplinom medije i to nezavisnih, sam vrlo, nažalost, svestan toga. Tako da, evo, znači, Muzej afričke umetnosti vredi posetiti zbog samog muzeja, zaista jedinstveno mesto gde možete da vidite zaista zanimljive artefakte, poput ovog ovde sidra iz zapadne Afrike, koji pokazuje kako su robovi bili odvođeni, to jest podsjeća nas na to. Imate zaista prelepu zgradu, imate divnu malu kućicu pozadi, vredne eksponate koje su naši borci za pokret nesvrstanih, par čiji ime nikada ne mogu da zapamtim, uglavnom oformili i doneli ovde. A što se tiče same postavke, mislim da to imate jednu dobru, to jest dva dobre rada, to jest, da kažem, jedan fantastičan rad se zapravo bavi jednom od žena koje su učestvovale u pokretu nesvrstanih, Oljom Đuverović. Zaista je zanimljivo razumeti čime su se ljudi bavili, mogli da se bave tada, šta god mislili o pokretu nesvrstanih. Impresivno je da je neko imao toliko hrabrosti da se angažuje na taj način. Šteta naravno u radu koji nije istorijski, već je umetnički, što se možda ne bavi problematikom toga što je jedan od njenih radova bio u Rodeziji, odnosno Zimbabveu, doveo Roberta Mugabea i možda da problematizuje ta stvar, ali nemojte očekivati pretjerano problematizaciju bilo čega što je standardno ideološki obojeno na ovom oktobarskom salonu, tako da eto, ali opet to je zanimljivo. Druga zanimljiva stvar, imate super video radovi iz Luande, to jest iz Angole, gde možete da vidite prilike njihovu scenu, prilično su lepi, prilično su estetski, onako malo, jedan koji sam uspeo da pogledam, dosta podsjeća, na primjer, na neku njihovu euforiju, ali eto, tako možete da putujete u Afriku, koja je zaista fascinantan kontinent, svima preporučujem da odu kroz to. Prostor koji verovatno nema smisla da posećujete, jer zaista nema pretjerano puno vrednih radova, sa jednim izuzetkom, možda, je galerija Kulturnog centra Beograda, to jest 3 galerije Kulturnog centra Beograda. U podrumu su onako prilično nezavršeni radovi, u ovoj galeriji koja izlazi na Knez Mihajlovu je žaljenje oko Jugošpeda. I ponovo, naravno, nema promišljenja o tome zašto umetnici treba da imaju pravo na besplatan, prilično vredno zapravo građevinsko zemljište i kako levičarenje ne znači da treba da, na primjer, predložite da se tu oformi ponovo fabrika, već da se žalite zašto će tu bude muzej Nikole Tesle, ali dobro. Ok, na to smo navikli. I na gornjem delu imate jedan stvarno očajan rad koji se isključivo bavi identitetom na najbanalniji način, znači bukvalno tekst na zidu, besmisleno, nažalost ne znam ime umetnice, ali onako, i da, ima jedan stripić koji proziva bele žene i feminizam, što, da, i onda imate jedan tako egzoticizujući rad od jedne angolanske umetnice koji jeste makar estetski lep i konačno jedan zaista lep rad što su slike / gobleni jedne domaće umetnice čije, nažalost, ime se ne mogu da setim, puno je pozdravljeno, pošto smo se i upoznali i to je otprilike to. Međutim, gde je zaista dobar deo oktobarskog salona, to je u salonu Muzeja grada Beograda, preko puta crkve Svetog Marka. Tu pre svega imate dva fantastična rada koji su zapravo stavljeni da budu u dijalogu. To je rad naše Biljane Đurđević, koju ja izrazito cenim. Jedan prelep triptih, koji je fantastično isto ukupljen u sam prostor toga podruma i onako vizualno je stvarno neverovatan i zaista ima moć. I drugi rad s kojim je on u nekoj vrsti dijaloga je rad Anne Imhof, nemačke umetnice, što je zapravo jedan
video rad sa konjima koji je trebalo da završi u Rusiji, međutim rat. I fantastično je vidjeti tako jednu veliku umetnicu da izlaže na oktobarskom salonu. Uživao sam njenim radovima u Parizu, u fondaciji pero valjda, izvinite, oprostite, ne se školovala, ali zaista su i fantastični radovi onako. I oni pokazuju zapravo što je li tema toga programskog dela, estetiku susreta. Znači, to je jedini deo koji se ne boji estetike, ne boji publike i da ih tako malo i zabavi. Imate na gornjem delu salona Muzeja grada Beograda deo gde možete da crtate, što je od jednog holandskog umetnika ili umetnice, izvinite, zaista lepo, čak sam je tu uspio da crtam. Možda nije, da kažem, najnoviji koncept i najrevolucionarniji, ali je makar zabavan i lep. Pogledajte kako ljudi sami sebe gledaju. Isto radi jednog dobrog, mislim, queer brazilskog umetnika koji je bio u Hestiji na rezidenciji u kome vi vidite njegov pogled na Srbiju, što je zanimljivo. Ima i neki inserti iz Dragon Ball Z, što je super, tako da, eto, i recimo to je zaista oktobarski salon kakav je bio pre korone, kada je postao bijenale. Znači, oktobarski salon koji je hteo da komunicira sa zaista ljudima koji prodaju nešto više od čiste ideologije i neke prilično banalnih priča o dekolonizaciji, rodu, identitetu, ili koji makar njih uklapaju neki pametan način i zabavan način, da se ne radi o terapeutskoj umetnosti, identitetskoj umetnosti i đubre umetnosti gde samo bacate stvari svuda po gradu. Recimo, fino je kad god umetnost malo sebe problematizuje. Naprimjer, cel slučaj remonta, koji ste verovatno ispratili, jeste zaista tragedije što se galerija zatvorila. Međutim, onako, dosta je zanimljivo zato što ljudi koji su je vodili, što je zaista impresivan posao, se non stop žale kako, eto, teško je voditi neprofitnu galeriju koja je skroz nezavisna, iako su, naravno, aplicirali za razne grantove koji su posle smarali, što razumem apsolutno, ali isto tako da kažu, pa šta, nas interesuje samo ta prosvetiteljska uloga za ma koji broj ljudi. Što, pa, teško je imati sva 4, osim ukoliko nemate zaista mecene koje vas poštuju. I možda je to neki put kojim se nadam da će naša umetnička scena da pođe. To je bio neki put koji je, mislim, onaj prvi bijenalni oktobarski salon, da li 2018. 16. zapravo, da, koji je hteo neko da utre, znači da nije samo žaljenje i tugovanje i samo mržnja, već pokazivanje zaista svetskih trendova umetnosti, uključujući, ali i prihvatanje kapitalizma, odnosno realnosti, i da zapravo morate nekome da se obraćate i da morate nekako da publiku zabavite. Tako da, eto, to je to. Anđe, nadam se da se nećeš ljutiti. Nadam se da ćemo u buduće u umetnosti, kada je aktivistički, imati neka malo dublja promišljanja. U kojem slučaju da ćemo imati možda i neki veći ideološki diverzitet. Ne je bilo loše na ovakvim smotrama, gde nije samo jedan umetnik žrtva kapitalizma, zašto ne date pare, već možda da se problematizuje taj zapravo, elitistički pristup. Isto zanimljivo je, znate, imate celu priču o umetnicima koji nemaju dom, a opet s druge strane nemate, me nije bilo zanimljivo da se, na primjer, bavi srpskim umetnicima na Kosovu, koji su tako gube dom. Ili ljudima koji, kako da kažem, možda su na neki način izbačeni od strane umetnika da bi oni mogli da budu u Jugošpedu ili gde god. Ne znači da je to jedina stvar kojom se treba baviti. Ali zašto to ne problematizuje, već stalno jedne te iste teme? Nadam se da će to biti sledeći korak, da nećemo svi biti konformisti. I to je to. Posetite oktobarski salon, vredi. Kad ste ovde, isto idite i do Muzeja Jugoslavije. Super je ona izložba o kralju Aleksandru, zaista lepo postavljen, zanimljivo, i naravno Muzej Jugoslavije uvek prelep za videti, jer je to jedno od najmirnijih mesta u BG-u.
To je to od mene za danas. Do sljedećeg slušanja i gledanja. Doviđenja.